Dobar dan iz našeg rasadnika. Pred praznike nas je evo obradovao i sneg, pa je danas idilična atmosfera. A mi smo odlučili da snimimo božićne jelke koje su u prodaju. Kada kupite jelku, izaberite adekvatnu saksiju u koju ćete je posaditi. Na dnu saksije napravite drenažu i stavite zemlju. Nakon sadnje potrebno ju je dobro zaliti. Nemojte odmah unositi jelku u toplu prostoriju. Nekoliko dana neka bude na nekom prostoru gdje je temperatura recimo između 10 i 15 stepeni da bi se ona prilagodila, pa tek onda unesite u vašu toplu sobu. Sve vrijeme dok traju praznici, potrebno je da je zalivate redovno. Sad, koliko ćete to često da radite, zavisi od temperature prostorije u kojoj se nalazi, kao i od vrste zemlje koju ste stavili u saksiju. Nakon praznika, kada je raskitite, nemojte je iznositi direktno na hladnoću, već ponovite isti postupak kao i kod unošenja. Znači, nekoliko dana jelku ostavite u prostoriji gdje je temperatura između 10 i 15 stepeni. Nakon ovog procesa jelku možete presaditi u vrt. Presadit ćete biljku kada temperatura bude u plusu. Nemojte to da radite dok god je zemlja smrznuta. Mi kao ljubitelji biljaka i vrta uvek sugerišemo da ljudi odaberu živu božićnu jelku u buseru, jer na takav način biljci ne oduzimamo život, već samo pozajmljujemo njenu lepotu. A naknadnom sadnjom utičemo i na njihovu brojnost. Ono što je najgore što možete da uradite jeste da kupite sečenu živu jelku. Na taj način se jednom divnom četinaru oduzima život i mogućnost da nastavlja da raste. Iskreno se nadamo da smo podstakli sve one koji kupuju sečene jelke da dobro razmisle i da to više ne rade, radi naše planete i svih nas koji je činimo. Šume predstavljaju pluća naše planete. Šume su savršene ekološke radionice, idealno stanište za brojni biljni i životinjski svet. Želimo vam srećne predstojeće praznike, da ih provedete sa vašima najmilijima u sreći i veselju. Lep pozdrav iz našeg rasadnika.